ngangam don ha kata kapor si post nem ngalong amli kampat judon ke kumu member jong ka house kadi de sin ben ko le la da ka kut no kan kut la da kam kut mot kani kalam de sakui ke movement pak sai sia banira ya ka tin kasi te fin ta jing persa ji kadi teng ya ka jing kren dak tin din rengin persa gi gi tarang i walk out tangi ke bentah ni mana mereka session ngin sim bentah ke agenda juga BJP hi ban pelong gawe gari dia gawe gari tin gawe niam gawe ja la bandi ke sains bang imla ban shim sting tarang ngim de ban sha bat kadi ru ka jing bam nyokor i kinong elam ki pai ba ki bele ki ngin yo ela ka jong ka jela tang nomor ka tin kau nak bayar kena kertas kau bayar dalam BJP dia ban participate ni sementara ni ki lada ki dangi persang ban insting kani kan de movement kan de wina ki mat ki bangin ra su pai ba mau pai ba ha ka jela priang ni kan tingin hapan ni su pai ba ban pen ko ngu babaro ki emli kim de ban sha ba kini kalau pi ngam la banong namar ba katuk ani snem ne se kala sedang kani ka wah kajing one eye jing keren jumlah hindi tinggal shipet ba te hendri mentangi wan namar kali jadi kanong rim kalau ban pen ne ban pen sa ya kajing kerpang kajing kemut keketin ka dewai ladang ngim ni keren syu da keketin hakum gini gi jakang ini keren cai kajing saling di beli olah ban keren da keketin kasi lagi official language kim tre ban ken thop ha po ke HD hadu menta lapas ke resolution ka insult yang ngi bangin sha ya kesokan dia makan pai betul gini gomo ki bamnang ban keren tangga pin kale jadi ban brom nomor pa kami kale kam de ke hindi speaking state ko mangalapan pa mane ko yung pa